Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kamu yang baru menemukan channel Mam Abil, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen. Buat kamu yang sudah mengklik channel Mam Abil, thank you ya guys. Semoga kalian sehat selalu. Langsung aja yuk guys, kita tonton videonya. Sebelum kamu melanjutkan nonton video ini, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi ya, agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel Mam Abil. A few moments later. Hai guys, jadi di video kali ini, di pagi hari yang sangat cerah ini, Mam Abil sedang berada di 7 Day ya guys. Yang pertama-tama kita ambil minum dulu ya guys. Ini kita mau cari teh tarik buat Papa Abil. Nah, lanjut lagi guys, kita mau cari teh ya guys. Tehnya buat Mam Abil. Mam Abil mau cari green tea. Ini banyak banget ya macam-macam minuman yang ada di 7 Day Palembang. Nah, ini ya guys, macam-macam tehnya, ada green tea dan banyak lagi ya guys. Ini ada Ahmad Tea. Ini Mam Abil belum sarapan sama sekali ya guys di rumah tadi. Jadi Mam Abil mau cari makan, tapi nggak tahu ya mau makan apa. Kita lihat-lihat dulu ya guys, makanan apa yang enak dimakan ya guys di pagi hari ini. Dan di sini ada nasi siap saji guys. Coba kita lihat ya. Nah, di dalamnya seperti ini, tapi ini bukan nasi ya guys, ini cake. Tulisannya nasi siap saji, tapi isinya nggak ada nasi di dalam sini guys. Dan di sini Mam Abil lihat ada cireng banjir ya, cireng banjir dari Marenta. Dan ini sangat viral banget cireng ini di Indonesia. Mam Abil pernah lihat di Instagram ya guys, nih cireng ini. Jadi Mam Abil mau coba makan cireng aja ya di pagi hari ini. Semoga nggak sakit perut. Langsung aja kita angkut ya guys. Karena ini masih pagi, belum terlalu rame ya guys ya. Kalau sudah siang di 7 Day ini bakalan rame banget, sampai-sampai nggak kebagian tempat duduk ya guys ya. Jadi langsung aja guys, kita cari makanan lagi guys. Dan di sini juga ada Marenta ya guys ya. Ini bukan cireng, tapi ini adalah cuanki banjir. Cuanki banjir dari Marenta. Dan ini brand ini sangat viral banget ya guys ya. Di 7 Day di sini ada jual kerupuk juga ya guys. Kerupuk seperti ini guys. Kerupuk gabus. Lanjut guys, kita cari makanan Abil ya. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like kalau kamu suka dengan video Mam Abil guys. Thank you. Nah, di sini juga banyak banget ya guys jual buah-buahan yang segar-segar banget. Ini langsung aja kita menuju kasir ya guys. Dan di sini banyak makanan juga ya sebenarnya, karena ini masih pagi, ini belum ready guys. Biasanya di sini banyak makanan suki dan juga ayam ya. Ayam-ayam goreng seperti itu guys. Tapi di sini masih tampak kosong ya karena masih pagi. Ini Mam Abil datang sekitar jam 8 pagi guys. Dan di depan kasir ini banyak makanan-makanan pasar yang dijual di 7 Day ini ya guys. Seperti ini guys. Nah, dan di depan sini juga banyak banget ya. Dan bikin salpok di 7 Day ini ada jual pempek juga ya guys ya. Langsung aja kita ambil cup untuk es batu guys. Jadi kita ambil es batu dulu ya. Nah, kita isi dulu. Dan juga Mam Abil mau seduh kopi dan teh tadi guys.
Jangan lupa ambil sendok sama garpu ya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Langsung aja guys, kita cobain cireng banjir dari Marenta. Ini cirengnya ini sebenarnya digoreng ya. Ini nggak Mam Abil goreng, hanya Mam Abil panasin di microwave. Ini langsung jadi dan udah bisa dimakan ya guys. Untuk rasanya pedas banget ya. Untuk bumbunya ini hampir sama kayak bumbu samyang ya guys, nggak jauh beda dengan samyang kalau menurut Mam Abil. Ini sebenarnya harus dibanyakin lagi airnya, tapi tadi Mam Abil takut nggak ada rasa kalau kebanyakan air. Jadi ini kayak Mam Abil cocol aja gitu ya guys ya cirengnya. Cireng ya guys, bukan sireng. Nah ini Mam Abil tambahin telur biar ada proteinnya guys. Jadi Mam Abil tambahin telur 2 guys. Untuk isiannya ini cireng banjir ini isiannya sama seperti yang tertera di cup ini ya. Ada pilus dan ada pangsit, tapi nggak ada jeruknya ya guys. Jeruk kecilnya nggak ada. Untuk cireng banjir dari Marenta ini memang enak banget ya guys. Kalian wajib cobain guys kalau kalian mau makan cireng yang enak banget ya, sesuai dengan namanya cireng banjir. Oke guys, thank you buat kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya guys. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dan Mam Abil pamit dulu ya guys. Thank you for watching my video. See you next video. Bye bye.